Hai guys, hai Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita ada nak review KTM RC200 V2 punya, model baru punya. Alright, tahun dibuat 2024, register pun 2024. Kita nak join dengan harga jualan 8,800, korang boleh dapat cash siap potong nama. Alright. So kalau buat loan credit, minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih selama 4 tahun. So untuk motor second ni kita ada free warranty setahun bagi korang. Kemudian kalau korang ada credit card, limit kalau cukup boleh swipe guna credit card korang, buat EPP 0% interest installment dengan bank korang up to 5 tahun ataupun 60 bulan installment. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak join beli motor pun boleh, tak ada masalah. Okey, nak join ke, nak trade in ke, nak join saja pun boleh roger kita. So kita tengok motor. Motor ni fully standard lah. Warna asal lagi warna orange. Fully standard. Dia punya bentuk macam ni. V2 punya bentuk macam ni. Alright, fully standard. Tayar depan pakai size 110 70 17, pakai Pirelli Diablo Rosso Sport punya tayar, masih ada 85%. Pakai WP punya USD fork. Right, dia punya disc brake dekat sini, belah kiri. Alright, ada ABS disc brake dia, disc pun besar. Okay, Brenta punya caliper, lain semua standard guys. Exhaust pun standard, everything standard. Belakang pun ABS. Belakang punya tayar pakai size Maxxis 150 60 17, pun masih ada 85%. Pemegang belakang ada lampu LED. Alright. Spare key pun ada. Dia punya ignition card semua ada lah. Okay, ignition card semua ada. Ada ABS brake. Maris 34,800. Alright, exhaust semua standard. Kita start bagi korang dengar. Alright. So exhaust standard lah, macam biasalah. So kalau korang minat, boleh roger kita. Hanya 8,800, KTM RC200 tahun 2024. Free warranty setahun. Kalau kredit lo minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih 4 tahun. Kalau kredit card ada, limit cukup, swipe guna kredit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang up to 5 tahun installment. Alright, see you next video. Bye bye.